Hey guys, good morning. Happy feast तुमका सगळ्या कशा आहे तुम्ही सगळी जेन आहे पहिली निदोनी उठवले किती कोते असून तिकडून निदान आले उठे रे बाबा आज आमगे हॅस मरे बाबा हे आमगे तिंगा जोपा हे सोगी ओके आणि आता इथे आम्ही ऑलरेडी इथे आता ऑनलाइन मिसूया आता इथे सोगी मिसूया आम्हाला मानो जारो टाइम 9:20 आता ओके मोनिकाने सोले मेरिस्टन नाम गेलो मेरिस्टन अच्छे तो 5 गेल्लो ना 5 उठलो 5:30 गेलो तो कित्याकू तो किती वाजोवपा आलो रे हां बँड वाजोवपा आलो बँड म्हणजे तो ऑर्गन वाजोवपा आलो हिंगा मिसक ओके सो तेका लागून आतां तो 9:45 हांगा वचपाचो शान बेगीन यो अश्यो हांव हेची आमगे मॅडम येयली हेची मॅडम दोगांय मॅडम येयली शी आवय मॅडम येयली हॅपी फिस्ट म्हणाय गो बाय हाय टू फॅमिली गुड मॉर्निंग तुमकां सगळ्यांक आनी आयज आमगेले आंबेले लूट्स सॅडीनचे फेस्त ओके आनी सगळ्यांक तुमकां हॅपी फेस्ट म्हणटा सॅडीन तुमचेर आनी तुमगे फॅमिलीचेर जायतो आशिर्वाद घालून मागीर वयताय आमी हेचे मागीर लाडू बी हाडलो हाय लाडू आनी काडी हाडलो हाय लिपोवन दवरलो हाय आनी कितें मागीर हेचो केक केलो हा सद्या आनी हेचो सान्नां केलो हाय वयताय मातशें ओगो जाता मिसा मागीर मेळ्या मागीर ओके चल बाय So
Lourdes băgământă cu Maria, început sunt vinotico. Ratuia, sogi spravo gurit kapovića baba, amčo sokta entuzada, ariaslo zorukami otrekta, patka potavni kurgi sobole, tuša podačen maječi vinovni konvare malunge, Mariamka sodu pide shiliti rakum, kuriot penchi bola kyare sasmo, shanti dimu, visvasana mimagta, Krista cha sumia vorvi. Lord Sapienzo, Ashipad. Ami घेऊन आमच्या दोघे बघूया सर्व पदवीदार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा Lord साहेबांचे विनवणी तुमचेर आपला आशीर्वाद करो आमेन विश करून गेलो हांवें सो त्यात येशू म्हणे आतां दाखयता हेचो हें हांवें सांदोण केलो हांवें आमगे वेवस्था आनी मुठू मोईल केल्या आनी हें कितें केलें गो चिकन ग्रेवी मागीर हें चोयत गेलें मटन शाकोती आनी फ्रायड रायस केलो आहा आनी कितें केलां आवय चिकन फ्राय केलो आहा आनी प्लेटी आहाय आनी स्पून आहा सगळें रेडी आहा जेवपाक लोक जायो लोक येयल्लो ना लेट येता नुस्ता लोक लेट जातलो ओके ती मागीर आजून रांदी थिंगा आजून जाल्लें ना आमगे जेवण ओके जात थिंगा शीत पोळी जालें ना आजून मातशें टायम जाला आमकां ओके देव बरो करूं म्हणटा ओके सगळ्यांक वीश केल्या हॅपी फीश सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा मोग आसूं मोगान रावया व्हिडिओ आनी एंड करूं मागीर एंड कोता कितें आनी कितें व्हिडिओ मेळ्ळी जाल्यार मागीर घाता तूं ओके चल बाय आमच्या भावाक नेमान काढून शॉल घालून मानाचो बोजो दिवन ताका सत्कार करूं Solidariedade malu tak kapur kunci.
We are also proud to felicitate Samson Fernandez. Go hit the ground and play. Let nothing find you. Let no one come your way. The river of the game. You get enough of you. We are also proud to felicitate Jose Vivian Silva for his outstanding contribution. Yeah, we are all the same. Spirit and soul. पुढे येऊचे पुढे येऊ Was Jellyfied, Elvis from Malawi, Haliza Mata Freo, Animata, आमच्या क्लबाचे हॅन्ड मेंबर, आपलं सिल्वर आहे, पहिला हाताचा घेऊन. Mario from Sangha, Rock Prize, Takadimata, Tomek, Lava Sopler, Cornel Rupay, Solay, Takatara, Matanaki Politici. Mata, Bapak itu silakan yang taruh di lampu. Taruh di lampu. Tisra, inam horizontal line with Tony from Karwana. Mata Fureo, Koinam Yoto, Mako Pantman with Lusunatai, Koinam Takatio. So, Koinam Cruz,
from Wales. Maka bagus susilatai koina takadiu. Fifth prize betare Mata Raymond Aduzutai prize original line beta Mario from Fernandes from Pera Mata Augusto Silva Pacitai Pohina Takadiu. Seventh prize beta Sunny Fernandes from Pera. Macam satu kisah berhasil bersebut waktu Pohina Takadiu. Mata pada Sean Silva time Pohina Takadiu. Mata pada Mario Pacitai Pohina Takadiu. Of the tournament, Pohina Don Bosco Oratory, Patarga. Tanda Pohina sa Dalapureo, Pohina Gyuto. Mata, for the short time, Pohina taking video, best visibility, Don Bosco Oratory, Patarga. Now the generation has changed. The new generation has designed a new logo for Amini Sports Club. And our logo design kela our young and dynamic Salam Silva. Sorry, I can't tell you what you say. Okay, the runners-up. Runner-up of the day, Uge Rising Team, Rising Club of Uge Captain Mata, you upload Inanjo, and Mata Augusto Silva, ex-custom officer and player for the customs for Inan Takadiu. So many thanks for your support. Of Youth Soccer 2026, Pohina United Boys of Ambali, Chairman of Happy Sports Club,
देव बरो कर म्हूण तुमकां सगळ्यां मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया.